Ebiro bikuru ebi shebebona abanyamukago mu kubagana cyo kunywa cha Red Star Wine. Red Star Wine ni yawe n'urukundo wawe iwe n'abanywana bawe. Iwe neka yawe hakiburo. Red Star Wine, the taste that lasts. Yakubawa Singard Investment Limited. Kadine shangoma dokabona omwihanga. Terano timsazo sanvimiri. Mkaga na mkaga. Notina atal nitano. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neye tokushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri fotopoto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu nitano nshanju nitano narishi tutayire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives up. Yakwera utamuhimu mudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge noenda kuchamuka mpenkoni legenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo, obushaza, akaru, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Hayes Recruitment Experts, Jobs Abroad, n'amajimerwa minji. Ntabarusi ababona batunjire visa bakagenda. Kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji. Abashije n'abakazi, abojo n'abishiki. Emyaka 2001 okwisarigana n'etano. Okora cha ichenyonyi Dubai. Emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration. Amatagit gona. Esimu notu mushange ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanju ina itano ninga note mushanju ina note rukumi umukoro kutaliko kofi kombucha bareno mukoro wawe kabagambi mbaganga tiriko kofi kombucha nga tuli Buganda kombucha abantu bajja kujja ne mugamba omuwara nga Buganda kombucha gana abantu bajja kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuli bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kadwa sinjiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kulukumiroka Buganda kombucha
oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga hata n'itano cyenda na mwenda ananina tina events nito tuango muri burengero rw'izuba abino buhereza bw'umurembe umuzeire ukayenzera umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzera umwana wawe agira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibariyaje environment ninungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora n'ebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa hari maya nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 0 ashatu n'ishatu 00 oba tuterera hari 0 mukagina anana munana shanju n'itano 00 Green Top School Pre-Primary and Primary learn today lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary then boarding school. Korkayo mukahumura muganda makuru wafana agenda amaguru tugamugaya kandi tendija wanyu tabura chamreta nuko TV West tambuire mpaka hekazo mchare cha Karoza omurko gwanya Troja Ruhinda Mitoma District okutondoza ebyafayo ebiturana biraba omatuga benji omchanga cha Ankole wagambizi na Karoza binze turukubaza kubisho mutwe nekigambo cy'oburoji hamwe n'abafumo ebigarkwamo twabikuretera omukashonshoreke kitu akechanga chawe iwe shitama tukutebeza. TV West twishikira mu cyaro cye byafayo ecyakaroza omuri Mitoma District kandi abayerebire nagabo batugambira kwebukungu n'emugongo byabire bishengurana busobwa ntama omuyihangwe tukutuku tino wabirayikirizwa kucwekanisa mu cyaro cy'abatize iki wabo tarazirwemu kandi tino wabirayikirizwa okushwerwayo weza shitama tukutebeze buriki abantu bakaba batakura muri kazi agatuma kaba batara muri kazi bakaba barabumumbazo bakutina wara bakaruza katugire unoza retse nkakatenga wano rugarutoke kutara bakaruza kora bumumbazo za rutereko mumbazo za nyavari ahabutina raba kumbaye barumbakare umukota cywekanisa bakaba bakumanya batamutoro wabo ningira amwe mbazi bakaba abantu bakumanya mutoro wabo tukurabayo tukunywayo tukurya ibe no kwa kushwerayo waza kushwerayo bishota nambwe awashire kunuye ni imitatazara inyina rwishinya nuwo muhara w'abatizi wabanze kuga akasherwa kahunje. Reverend Justus Mbanjire ni mwijukuru wo mufumu ruranganwa orukumanya nka rwansibanyi obakubize rwa Karoza ahabo kuteka Karoza ha mapu ahabo kurwanise bukungu nebutoma kandi omwijukuru atugambire byafayo bishenkuru rwansibani akaba ari umufumu rurangana umunsi yona nangwe bakamwita rwa Karoza kuyabira akuragura yagira ngo yakunde nte yawe nagitwara agira temando zagikunda nambwe okumanya ngo akana aragura akaza Rwanda yaragurayo yakunda yo mukazi mugore umushiki yagira ngo imando zamukunda akamuyihayo yamushwera nambwe n'umukeje akasiga ihora nabaheze kufa ari umukazi w'umunyarwanda yaza bukunzu yaragurayo abakunzu no banyuko baragura yayo umukazi yamushwera umukazi w'umukunzu yazara umwana bamwita nyamukunzu nambwe na ine family nyamukunzu asera tateto mugezi tateto akari tateto gu nyamukunzu
ece bitoma ngo bikaba birwana uracyurireho nomanya habwenshi byabire birwana kimwe habitoma ebe bari kugira ngo bikaba birwana na hati kikiroho shutama tukwakatsiyo n'akahindu ekitome ekyo kikakora ibyafayo by'amani kuba biruje kuraguza bakurebye mu kitobo kikaba kiri haruguru hanambwenu abana bakakigura bahiyomba kwamaka cyagira urushaka cyabitindisa nubo babiroza kurabaho mwazi kandi icyo tushangireho hakahara umunengwe warabaho oruwenka nobwa nahwengwe ekitome cyo kumanya ngo kikakore cyafayo cyangwa mununga hakizo mushawo muruka aize kutegeka karuza ekina kugambe kukaruza eketa tegeko nondije nambwe ntatente umugenzi matani akagitengeka myaka 25 shangira ngo bukaba biryo bitoma bibiri kandi kimwe bakaba baceta baregu omuri karuza ekindi bari kuceta mutokwa omuri karuza B kubyabire bisimbura kurwana wezense kabetetema hazaho bwira kabiri endure shekera mbone kitome cyo wa mutokwa kunahabwe mandu bazakuna kubakaba hayahayana bataho ebijadu byabo toma bisimbura ecyakuru n'ecyakuriye birwana ecyakunu ecyakabarego icyabarego ecyakuru kikakira barego ecyakuriye kiri ecyabamutokwa family konka nabuyombo so ecyamutokwa kikakirwa n'ecyakabarego konka ecyabarego kizamani birwanirahi hati story nbajyangu kikakirga kunu kiriya kirga kuriya konka cyo umwanya wo barwaniro tinda gurebe konka bakabajya ngo bivugabwa no mukagana tino muntu nomwe wabirayikirizwa kushenya uruku ombitomebi hino wayiragire akashenya henku kandogu akaba namanyonka kezekia ebyamubireho na hati nbabiganiraho mu bitoma nke byafayo tuba mujyango utatema mu kitomo oyerino tarashenya mu rugereke kuyabira sibire bibiri ati bukumu yanjye ko nibose bukumu atona bure ko sikitoshye akata rukundo mutumba yagenda yareturuko yarutoma mahega omwanya go kutahagara rwa bukumu yareta umwana we yamutaho umwana wo gwakasi yafa umushawo w'umuruka iki yakoze ebiro binaka yasabire transfer yagenda bataho umugenzi matani tatento bite bitomebi kubyabire birwana noho wabira biramura kandi bukaba bugarukayo buta bukaba nibuguruka umwanya ninga bukaba bitambura hansi yumwishe entemuka rozokota gitasura okutasura no kushashura nko kwakuborire ibanze ry'umuntu uko tatasura ntemu so kubyabire birwana kubyarwana bariya ababa rwansibani bishe rwansibani babwenje na rwabishanga nubatekwa kugira ngo muri etenti ikuru ezibazitaha bazitware ezibumwe bashariho ebitoma bwene kuramuka konka shino kimanya ngo abakaroza bakaba barwanisa marwa obugano bwato bwijwire tonto buri aha 10 buri kuza kurwana no bwa seri karoza yobo bwire bashamu abakari kubeye banyigira namarwa akibahisize no gwahisize bagasetinga mwembazi yabo gabugabuganaga rwanaga yatka agamuga garuwa gugata manya basigaza bakaroza obwirobo bakaba batajuga babanu bashwera abakazi bakaba babarete senyungu wabo ryo mushikibirungi bakure aba bafumu bakwihawe cyecucu atwo wabanogenda ikicucu niki iki singanye bachukiyeho bata bafutere mbazi yabo usanga iki papura mbona ngato kwaka usanga ibyo kora takiri bachita imando zabo zikura agenda ukagaruka kizo karonda rwansibani ukamuhereze oyakushaba nti 10 oba mukaga bakakugarura iki cyawe amakuru marungi no kujango cyabire kirye cyaro cyo buroji n'abafumu hatarumwe kanisa 5 ekereziyemwe no muzigitugumwe na Yesu akahikakaruza yahikakaruza Yesu
hariyo amakanisa hariyo emizigiti hariyo amakereziya abantu bakajuna abantu n'abajuno bamwe ombari kweyeta abashaho b'ekiraguju nabo nibekereza ngu ruhanga niwari kutamba buri ndwara mbuje mutakubagamba bakaza mu makanisa no mu makereziya umwana ndenu babariyo kandi abakwizobesera tabe kanisa n'amakereziya manya numwe bakuruga bakiza barwarirayo bariyo batakukera nabwe stili biza kurunda amagara gabo gandi kugakubasa eka yabo kamaka gabo kugakubonera. Reverend Justus Mbanjire niwe Reverend wo kubanza muri Karoza kana hati ekyare eki tikine mu Reverend ninga Father no byakuba omburizi wena gasha kwa Michael atwachiri Ubari Michael tumwachire abo mbozi nyonjo mnonga. Polisi ya Shema Central Station Kabohe eino munkomo omwahururu kutekatekwaho kubatuire na tuntuzo mwihwa abaturano bagira ngo omwahururu gatwire na tero mwana ogu arunda kandi kiresiro mwana ogu yatorokomuka shaha mukagaze kiro kandi atorotwirwe abatura. Omwana utwire nabonesibwa yamanywa nka Arnold Mutunzi ow'emyaka 7 kandi nyina rumi yamanywa nka Reverend Rogers Mugabe oryo mwahura kanisa ya oburisa bwa Chihunda Church of Uganda omuri Chihunda Ward Kabohe Archdiaconate omuri Shema Municipality. Bakakutira bata bakantezanga bakanteze kuba yabino senyera kanyaro mukabaketi akuba biremba shesha mumba kunyara akuba bemba nyara makabaketi enkari ya umukasheshe kwimukanaza kushoma yamwebo munzu kiyiziro mwazyo bamutera bwo kusigamu enkari ejo. Omwana ogu bwanyuma yo kumutera bakamuhenda omukono ashazire mu yahungo munju shaha nkamukagaze kiro kandi atorotuirwa babire nibaruga kureba omupira nimwaje kubusesere twamukeza owa kansa. Abakristayo ba Chihunda Church of Uganda abutwaganiraho nabo nibagira ngo Reverend wabo Rogers ababerire shicwero. Rwanda atuburiza obusinja abana bakazo mu kibira cyekanisa kushenya kubabire batandika kushenya omwahana mahirwe mu kiyenje yarwo mu kanisa akaba yakikati giciro cya Mariamu yashuma abandi abana biruka bamusiga uyashangireho yamwako muhoro yamutera yamukora kubi ogo mwana mbere ni munyiga. Twaganiraho na chairperson w'entebe yo kubanza kandi yatugira ngo Reverend yasemya keshatu ari kutuntuza umwana ogu ngo konkabire nayanga koti anyukuna murebere nasasa nagira ntabanyu bamarwa kabatakutera bato bana onkiyuzundwe niyo seme kubana otero tomwana ikigambo kiyangarikira makajya tumure kure ngarike mugarike atumure kure ngarike mwongere mwenanye ngera ntikamutwara polisi utubantu shuma umburuza tweta atato mwana ninye namwemerire atumusigire atinyoni njya kugamba na Reverend ece kintu nkito abebembeze n'ikintu kibumunonga kubona utura n'umwana wefuzi naratari wefuzi ukamutuntuza ukamutocharinga ntocharinga etashemikwa nekugo. Twaganiraho na Reverend Rogers Mugabe kandi yayanga kutubwire buri kumara hasumu okugaruka mebuza hanshongezi wanje kashoka ni abo kumusangomba guteka ari that's why nateriwe omwana ogu nefuzi bwanyuma yo kufirwa nyina kandi shetaro kumanywa amakuru agagasha kwa Michael atwachire. Ago n'amakuru mabi umunonga abantu mchange cya Kigezi ntibashaka kwinjira mutekatekere yabo ahabujunanizwa bw'abana babojo na nabishi umaka nebyanga ebarukuturamo ebigambirwe obwabe kitongore ecanyaka AIDS Foundation bakwatanise na Imago Day Fund babire nabahebukwato ebyo kwera abeji n'abazire okwega emitre n'emitwarize.
omuhururu y'okwegyesa abaana emicwe n'emitwarizo omu maka n'amashomero abantu bashaka okuhindura emiteeketeekere yaabo aha bujunaanizibwa bw'abaana b'aboojo n'ababishiki. Nibagira ngu information is power ningashi okumanya n'amaani so mbwenu nimanya ngu ekibi haha nikiza kuba ensigo nikiza kuba message mpango mu maka okukira munonga okukuza ensinganto ababijukuru. In these books we found out that in many African societies you find that these societies are dominated by men according to what we were seeing, but according to God wants us to be equal. Ekitongole kya Nyaka AIDS Foundation nikikora n'amashomero 10 omuri Rukungiri, Kanungu na Rubanda. Nimanya ngo obutumwa na message twahera izoba yeza kuba kihango mu maka no kuryana omusinge gw'ihanga. I'm grateful to Nyaka ekwatanisize na Imogo Day Fund abo kutuhereza donation y'ebitabo ebinareba ryayetwa ngo ni Who Does God Want You to Be ningashi ruhanga nayenda ngobeki in life. Kandi twashomamo ngo tushemerere kuguma tuli abantu abari kukunda project eki ninsima munongera izoba abagenyi betu abeja kutuleba. Martha Chichoncho omutebekanisa w'ehurreji nagira nkwiha batandika kugaba ebitabo ebigenderire kuhindura emiteekateekere y'abantu aha myonga y'aboojo n'ababishiki habireho empinduka. So we are hoping that by the time these kids are done reading this book, their mindset shifts from what they grew up knowing, from the culture norms that that they grew up knowing, to what God wants them to do. Hinabeji abtuganireho nabo aha myonga y'abo maka gabo. As I was reading the book, I saw a certain page that was saying that God created us in our own images equally, and God has both the male and female characteristics. I think that they will help us, we girls, to know that we have equal rights as boys. Abana mafuzi abarakurenga omutwaro no bahirize kuganyirwa mu program egi n'abakikura barukika emitwaro 213 omu district sezi 3 omugandi abakazi abakatuki abakwegita mu kibiina kya Uganda Matters Catholic Women Apostolate bahiro obuhwezi obwo byokurya n'ebukoresa okuhera abana abatine bazire babo omu Divine Mercy Babies Home aho mu Rembo Mbara. Facilitation of sick people oyeka muhindura mbafu ubupaya mtabere byako ikayona yasoma yatete so nitwe omurimo bwitu nuko Kristo twamashira kandi abana abandi. Our coming here is not just giving gifts, no. You can give gifts anybody, but you are coming here to show love. And Christ went to that family in Bethany to give love. Twakoreki nk'abakyara ba Muchwa Mbara Catholic Women Apostolate Uganda Matters Parish bimwe mu bigenderwa bitu twinemu ekyo kugira ngo tukore obutumwa apostolate. So twija gukora obutumwa omu baana bato abana ba Divine Mercy babahire bukwato ebyedini okubahwera okurura omwoyo. Tukasharamu twagira ngo reka turangirije obutumwa tukwija okworeka rukundo omu baana ba Ruhanga aba Babies Home. Rukundo y'abazire twakikira twabakunda twazina nabo twayishongora nabo twashemererwa nabo. Apostolate nitumaisa no basa kutwara obutumwa bwa Kristo oryo muntu wa bulijo utari father utari musista. So twabaretera omuceri twabaretera obuhunga twabaretera ebyo kuzanisa twabaretera toilet paper. Aba baherize y'obuhwezi nibo bumwe ahari bana Babies Home na abana banagejirwe bari kurebero gasha kwa Akiza na Aidan Bataringaya. Tushkwenire aganda makuru minji agaruka kugenda misho otakargaho ntugaruka. Basaba abaziri murwane munonga orebwe mu mwana wawe hine kiyafuna omurayifomu
okubaje tikumanyisa kuzohara degree okubaje nitumanyisa kugira ngo ekiwaza aho kutraininga ninga kine kiwakwata mu ngaro zawe kandi n'okikora n'obukugu n'obwegendesereza kandi n'okicenga mwene mwena nimbatero muranga abo kundeba abampurikirize n'abasaba mwerinde kintu cyo guma abana no mbiho mu matendekero ningo mu mashomero batakahereze ecyabatwiri. Nabanyeta umushaho nanga Samuel omashomero noreba amashomero mingi gashemeye kwa ginesikide ginemo umushaho mutendeke arakubasa kuchebera abana kandi akabaragurira akabaha imbazi yenyine yarga kubachebera konka no shanga kuba no tangira mu mashomero ushanga sikide terho ushanga umutaram umushaho wena omwana kirwara tina kuba namangu yarwara akwata mutendeke taraha kubasa kuraguza sick bet zero ushanga no mwana yahika mnokufa ore ne batera umuzire manya mwana yabatinati kandi wakubota ku mutera umushomo twiyakurwire nka furu none noza kutera umuzire uti mwana yarwara furu. Uganda Christian University, Bishop Baramu University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa katano omwakogo. Amashomo nigaga: Bachelors of Business Administration, Procurement and Logistics Management, Social Work and Social Administration, Public Administration, Arts in Journalism and Communication, Information and Technology, Theology and Divinity, Arts with Education, Science with Education, Bachelor of Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate. Amashomaga garya harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omuyubitebu. Beine byo kwera beji okukoraje nka Computer Lab na Libraries za famu na Studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 kinana neitano inshanju neitano. Na hatokikirize ngurika shemerire kutandika kwega hatsorinzira ngo abaze yamero ruju. Ahari Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegeso mwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary okwehandisha bwo mwaka gwa 2025 kuri yo kugenda misho ahambuga nkuru zishomero rwebihurose korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemiria abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibasibwa buri yomwe okwenda kumanyibura kuciraho 0 mukaga mushanju 9 na mwenda 20 na mushanju 9 na mushanju na 0 mushanju ina mukaga 9 ni 3 nshanju na 8 9 nemwe. Aliana Junior School, a great start. Musiko abadomo lwa katoli ku ndongozi na nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini katindi katyebule mutoolo okolola okotyongoka kwata kano muzeekano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Mbara Community Institute erukushangwa hife ya Bank of Uganda opposite Skylight Hotel Mbara omukiswahili cell nibamanyisa beja bahereze P7 senior ya kanana senior ya mukaga kubine myanya yo kushoma habwa diploma na certificate omumashomaga technical building plumbing electrical installation motor vehicle driving and mechanics saloon tailoring and fashion design hotel management and tourism business accounting and finance business administration secretarial studies public administration, social work, journalism na computer science. Education, nursery teaching hamwe na primary teachers education. Hamwe na gand minji okwehanditsa kwatandikire nibabuzwe buzo ebya UBTEB, DIT na Makerere University. Ebirukukiraho tushanjaha institute mu Kiswahili cell Mbara City ningatera not mushanju mukaga na 8 9 na 9 22
amanze nalyachi era ddala kituufu inache walya nguze ebizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja ngobya lususu lunnemeseza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Wena muhurikirize Truth 256 live in concert. Ibiro makumyabiri na mukaga byo kwakana enguto zona nizorekera Mbarara University in Ngomweshongo Truth 256 live in concert ubwashagatirwa beshongo z'abandi baburenje rwizoba hamwe na Uganda yona ukutaha ordinary n'umutwaro gumwe VIP n'emitwaro 3 silver table imitwaro 50 kandi gold table miliyoni emwe yonka bishakirwa Pepsi Fenon event Global Coaches Country Cinema Acacia Country Inn na Tim Bakery. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin, cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Kurkayo omukahumuro okombeka akatara ka makanisingi kugenda omisho kandi abashubuzi bariyo nibetebekanisa okutandika okufuruka okwezo kurukwisha omurukiko rwokwetebekanisiza okufuruka okukorirwa akatare aka omuri Victor bwana abarikwebembera akatare aka ahansi y'ekigombe kyabe kya Makanisingi Landlords Association bahamize abashubuzi ngu ebirukukira obwingi aha katare byo byahwire kandi okufuruka nokwija kutandika ombwire bwe Sande birzonka. akatare ka Makanisingi nako kufurwa ombwire butari bwahare abwabombeka n'obufunda okuljara mukunane Tom Chairperson wambara Makanisingi Landlords Association binji akatare aka byakozirwe akubari n'obombeka kandi bina amasiko ngo abashubuzi nabo gukorera muje bahiza kwikayo twishirizine ngo kutureheza kombeka twasya aha level itukureba ngo ntubasa kweta abashubuzi bitu kutaho mu katare tuyize twena ka stakeholders tukore tweta ngo evaluation no kureba twarga hitwa kahi tuzahi
abashubuzi okuza mu kataraka no kwezi okurukwija amaduka 15 agarukuza kombekwa omu katare aka 10 gahwire obutabazire midara erengire omurenkaga irebo mbishani toireti yahwire erufanishti tayirdi tirerangi inumwamizi amashanyarazi gashikireho agasiri fezi kurandije nishemerwa munonga kureba ngo basa kusengura katare kariya kukareta ayiba basekombekana akatara kasi abo kube kikuru munonga yitwe nk'abashubuzi nitwenda ahantu habonire kandi na business wagita ahantu habonire ntimanisa ngo nabo kwijayo nibatekwa kubana bagure sente zifurire nsima munonga abo kuba n'ikirungi munonga abakama bakatarako bagizire kitekateko kirungi cyo kugira ngo barahuke kufuruka bazo umwanya wo batebekaniseho bwo kuba baruho bani inyoni ishemerwa kugira ngo batwombekire kunuya tube turukunuye then kubara yombeka kuri nduzagaruka mu majugito marungi system business zitunungi nyewo cyo kintu nimpora nikinye simisa kugira ngo nibaza kombeka katari kitwaka billion 80 nizo ziri kuza kombeka akataraka Balan roads batiro bucheka 10 wa sente ezone zirakosebwe omuganda agakwenda kushenza naga okurugomba shubu stazo mu central market nabandi bingi aba benje kwetegurira ekiro kya Pasika no jangwe ibintu babiresire ombwenji Fesco supermarket z'abakazi twine mweze mitwaro mushanju twine mweze mitwaro 5 twine mweze mitwaro 3 twine mweze zagumwe n'esheka bene z'abana twine mweze mitwaro 5 twine mweze mitwaro 8 twine mweze mitwaro 3 nazo tubinire ibintu by'abacara byo kwesiga amajita gebeyi na nagarayisi tutanca 20 omucano yesiga mitwaro 5 omucano yesiga mitwaro 20 omucano yesiga rereka je Fesco supermarket ecenche ebahendire stage mutawuzabuzibwa abakuru n'abakuru agana amashemero wagitu bakasoma bitu abo kutagira ngenanye n'umundo munabikoraho n'indusha cenga cemera o supermarket ya Fresco nibajangu betegwire bategerize bakastoma nechika Rogo kwijana 100 nofune chinto mu Fresco supermarket at least no tunga shiti na yone kuyamba oto arabano mu Easter twakuretera okuretera section eyemyenda yona obo muche size mpango size buri kimwe cyona mbuyene cyo kubano yetanga kujwara naco tucine size zona tuzine kara zona tuzine baretera hona na area kitchenware abinjo of course waiza kuteka inyama yawe Easter kare kanoza kwe buri kimwe cyona edishi twinire kimwe ebijiko amasefiriya gasha kwa Anita aine byona gangwa Umakuru yake bimzano timu ya Mbara City FC ebyayo byeyonshire kuguma bwanyuma yo kugumza mune ekora kubiho mu mpaka za Uganda Premier League ahesinjirwe AC Villa na goli birarusha hachai kacheka Mbara City hati nerwanza obutasharwaho mu mpakezi Sports Club Villa erikusinga abambara City goli birari busho mu mpaka za Uganda Premier League zitebirwe Aslam Semakura hamwe na Martin Owalamu oyetebiro muzano oguzanirwa chai kacheka omuzano gugire mu kadi inazuru kutukura ezitungirwe Sadiq Nasula Al-Mahad owambara City hamwe n'abazana ba Villa bari mu Geoffrey Rubanga Kene hamwe na David Owori bituna no mutendeki wabakwasi bagora ya Sports Club Villa Yusuf Senyonjo okusinga oku hatukutire abambara City ahakibaro cyo kurwana okubasabura ngutubasha rwo mu mpakeza bwa season egi aho bino bona na bushatu kanda ba Wakiso Giants bini 19 Bright Stars 16 Mbare Heroes 10 ezirione zurwana obutagarika yung emizana